الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kakasih hatiranan, yari na isang kita niyo hajaman na ito ini. Amo na in jaman pagtawakon sing kita kablal iftar. Yari na yung guru mulia, amo hindi mil kato patumtum bawak ito ini. Insyaallah ta'ala na itokbal ko siya kato niyo. Mayroon na rugayin din ka na siya ihadno swalin. Siya ini nakapangadji lang taha ay University of Africa, Sudan. Sarta siya ini sampai miabot in pangadji niya pa may nakakaasya masteral. Buku masteral, wala kata kuliah atau dirasat. Kuat. Kalau kuliah di dirasat ini masteral na in abutan sin pangadji. Bukan. Kuan siya aki dalam time dia mga takasutnya. Insyaallah ta'ala yari siya katutan niya waktu ini wal yataqaddal siyadatuhu mashkura. Ano din kata? Komisarado. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Mahulinia inkatan sasanglitan iban pupujihan tertentu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hasababyan pujihun natu siya iban sanglitun natu siya sarta hitukbal sin kita niyo in sa taud-taud pagmasyukur kanya. Iban kanya rakitan niyo mapatut mangayo kaampunan. Iban kanya rakitan niyo mapatut mangayo tulong iban tabang. Iban kanya rakitan niyo mapatut magpatilibon. Dain hakangi ansin ginhawa baran iban sin hinang. Nahisiyo-siyoin yanduan sin Allah subhanahu wa ta'ala wairuun na makalawang kanya. Iban hisyo-syo in liyaong sinallahu ta'ala dain hasabab sin pagmasukal niya dain hasabab sin pagmaruhal niya dain hasabab sin panulakin niya hasyara sin Allah wairoon na makapamandu ikan niya buat malengkan tuputin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan niya magnaiksaksi ako sin wayroon na mapatut susumbahon pagtag-ipunan wat malengkan tuputin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban magnaiksaksi ako si munnal tuud in jungjungan Muhammad in siya ipon niya iban nabi niya
sarta kahinapusan na rasul niya, pialahil niya, piara niya, nagpasampay sin agama niya, amo na in agama Islam. Ya kamu mga bariman, kabuga kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sampurna kabuga kaniya. Ibut ayaw tuod kamu mikimatay, buat malengkan in kamu nang gayunggong hasyara niya. Buat malengkan in kamu purna muslim pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kamu mga sabarang manusia, kabuga kamu patuhan ni Rabbul Alamin. Amuin Tuhan sing katiling kal alam. Tuhan amuin nagpapanjari kan yung hambok inasil. Amo na in Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Iban piapanjari niya in asawa niya. Kiawa din hagusok niya nagsabab nila ruwa timaud limahil in pihak kausuhan. Iban pihak kababaihan. Nakabuka kamu patuhan ni Rabbul Alamin. Amuin bang kamu mangayo tupot siya sadyain pagpangayuan niyo. Biaksin kabiaksahan sim mga sila Arab inhi pagpamung nila. As'aluka billah, mangayo ako tupot tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan niya hali ini utuod in mamugtui sin pagkasilasa. Antara sin kau kampung niyo, antara sin kalulaw siyan niyo, iban antara sin kaluwal ka niyo. Karena in Allah subhanahu wa ta'ala in siya sangat jimajaga singkatan kakahinang niyo. Ya kamu mga bariman, kapuga kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta pamungan niyo ingkabdangan kasabunnalan. Dan hasabab yan, dayawun niya, in uno-uno na amal ibadat niyo, sarta ampunon niya, in uno-uno na pardusahan niyo. Nahisiyosyo, in nagtaati pa Allah subhanahu wa ta'ala iban parasul niya, sila na yan in magparuntungan, din di hadunya, labi luba na adlaw hasusungon. Mahuli niya mga katawtay mang huran kaya ulungan kamu sin Allah Ta'ala. In sabunnal-bunnal kabtangan, amo na in kabtangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban in sarayaw-rayaw na hipamando, pamanga mahadjana, pamanga manusya, amo na in pamando sin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Damikyan niya, insangi na parkala, aparihalan sin pag-agama, amo na in kakahinang bago. Kakahinang, wairoon tindukan niya dalil, din ha Quran, iban ha sunnah. Sarta nakasimay, apamaham, sin mga sila kasahabatan niya, kasahabatan sin Nabi, iban sin sumuno pa mga sarayaw-rayaw manusya, amoy biyayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam na ingkatan ini kakahinang bago kalaungan. Na ingkatan kalaungan wayroon dugaing datungan dagpakan niya buat malengkan amo na in biyayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam amo na inapinar ka jahannam. Jari niya mga katawtay mang huran awaya ko sadya ipa buntul arakala kalupahan sin ako. Iko karena kalaas sin hambok magulang parihalan sin pag-agama in kami way kami nakapangadji a magister sarta in nasabot sin hambok guro maasing kita niyo kaya ulungan sa sin Allah Ta'ala iko ba nalaw sa babati ko na inyat to kalaas na iwan sin tanda sin laong tabihaon nyari kita niyo habulan sin pagsasabar in kami nakapangadji sadya kulliyah dirasat Islamiyah. Way kami nakagiik si Master. Alhamdulillah, minsan bihat to. Mari kita niyo, pagsausawan sing kita niyo, uno-uno na inbiya mga ika dihil, ika taupik ka mo sin Allah subhanahu wa ta'ala hamahapon ini, na paglamit-lamitan sing kita niyo pangadjian, kiawa din ha Quran, iban ha sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Jari niya mga katawtay manghuran, dahon ta kamu, abi-abihon ta kamu, magmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha rabbakum. Kabuga kamu patuhan niyo, Rabbul Alamin. Wa kunu ma'as sadikin. Demikian, paunan niyo, paunan singkita niyo, in pagsabunnal kaniya. Karena nagparmanin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadikin. Nagparmanin Allah subhanahu wa ta'ala, ya kamu mga beriman, kabuga kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala sin sampurna kabuga kaniya, wa kunu ma'as sadikin, serta paunun in pagsabunnal kaniya. Dan hasabab yan, mangingkiaunan sing kita ni magsabunnal pa Allah subhanahu wa ta'ala, na wayroon pag-isarwa, na mahasil sing kita ni amo na imaudo irihil, sin kami at inyauno baha, lamod pabaha kita din ha mga kialalasahan, kaya ululungan, kaya ridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hasabab yan, laong sim mga sila kaulamaan, wa'alamu rahimakumullah, ingatan niyo mga kaulungan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala, annahu ma min ahadin ya'budullah azza wa jalla illa wa huwa yuhibbuh. Ingatun sin kita niyo, wayroon din ha mga ipon sin Allah ta'ala, sulakan din katutan niyo, jumlahan din ha mga manusia, buat malingkan lasahun sadya siya sin Allah ta'ala. Wayroon din ha mga ipon sin Allah, mga manusia, amuin simumbakan niya, ya'buduhu, buat malingkan lasahun sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na din hasabab yan, amo iniin sa lagu-lagu ibadat, amo in hinangon, amo in mahasil, sing kita niyo mga katawtay manghuran, amo in lasahon kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na din hasabab yan, laong sim mga sila panday-pandikal, hatiranan sin agama, fa inna min a'zamil muharrikat li ibadatillahi azza wa jal, hubbul abdi rabbah. Hinain din ha mga sarayaw-rayaw na hinangon sing kita niyo hasupaya. Mahasil na to in paglasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in lasahon sin ipon, hubbul abdi rabbahu. Lasahon sin ipon inuno, intuhan ni Rabbul Alamin. In lumasa kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Din hasabab yan, hasabab sin paglasa na to kaniya, pamahatut si mahatinggi Allah, abad naho, siyumba na to in Allahu subhanahu wa ta'ala. Na din hasabab yan mga katawtay manghuran, biyutangan, si mga sila kaulamaan, darajat, a'la, sa taas-taas, amo na in lumasa, in ipon, patuhan niya Rabbul Alamin. Wa min a'zami dhalik, wa a'zamu min dhalik, din ha mga, sa lagu-lago sinamikyan niya to, amo na in pagbahasahon, an yas'a al-abdu fi tahsili hubbillahi azza wa jalla lah. Amo na in, suway tuod kita niyo mga katawtay manghuran, in magmatuyo, in hangkatauring katusulakan, in mahasil sing kita niyo in paglasa sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Karena ini sa lagu-lagu ibadat perkala, paahadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Ayyuhibbakallah, in lasahon kau sin Allah ta'ala, la an tuhibballah, bukun ikaw sadya in malasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. In labi marayaw, in lumasa kita pa Allah sarta lasahon niya kita, bukun lumasa sadya kita pa Allah sa di kita kalasahan sin Allah, karena on din ha mga palsababan, may ta bihat tuing kahalan. Na din hasabab yung mga katawtay manghuran, fa innal ladhina yadda'una mahabbatallahi kathirun. Bunal tuod, mataod din ha mga nag-claim, tumpukan, si mga manusia nag-justify, sin uno, paglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sila malasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawassadikuna fi tilkal mahabba, in mattan, malasa pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in laong si mga kaulamaan, umul ladhina yuhibbuhumullah wa yuhibbunahu. Amuna in mga sila, lialasan nila tuudin Allah subhanahu wa ta'ala, iban kalasahan sila sin Allah ta'ala. Kala Allah ta'ala haparman niya, ya ayyuhalladhina amanu,
may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Allahu akbar. Kitaan yung mga katawtay manghuran. Aparman sinallahu subhanahu wa ta'ala hakulang maglabi imana niya. Tiyawag sinallahu ta'ala mga sila bariman. Ya ayyuhalladina amanu. Ya kamu mga bariman, nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, imakahagad hakatunggal niya, nag-iiman kaniya, mayartadda minkum an dinihi. At niya mayartadda minkum an dinihi. Tinaon din kaniyo, mayartadda an dinihi, mayartadda minkum an dinihi. At tinaon din hamanga kaniyo, tinamano siya, tinanagmurtad miyaling, arugaing agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tinay mga sila yato, amuin kimawa sila agama tiag janti nila. In agama Islam, paagama Yahud, paagama Nasrani, inakiyawa nila, pinda nila, binin nila in agama Islam, na im mga sila yato, amuin wala miyakad, pamangamano siya, yaon amuin, binin nila, amuin nanay kuri paagama Islam, nagmurtad, nalaong sinallahu ta'ala. Pasawpa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum. In mga sila si mandal, panukas, panandas, ujian biyutang, kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala, wayro minsan ng najugjug, wayro minsan nahibal, wayro minsan nauno si mandal. Akarna sinallahu ta'ala, nahasusungon. Lasahun sinallahu ta'ala in qauman, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Lasahun na sinallahu ta'ala in qauman yan, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Sarta lasahun nilara inallahu subhanahu wa ta'ala. Adain hasabab yan, mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah azza wa jalla bunnal tu'udin Allah subhanahu wa ta'ala khalkan minal khalqi yuhibbuhum subhanahu. Naon din ha mga piapanjari sinallahu ta'ala amuin kalalasahan niya. Naon din ha mga piapanjari sinallahu ta'ala din ha mga tumpukan si mga manusia amuin kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nakitaon sing kita niyo pakaniya inja jawaban yari rakato. Ingatan dasin ikaw ako kita niyo katan bang kita niyo lamud. Din ha mga jumlahan tumpukan si mga manusia amuin liyasa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Angkan ay nakaw maino-ino ay nakaw mag-asubo uno baha kalasahan dako sinallahu ta'ala na dongdongi in pamandu atawakan biyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala kato niyo katan. Kala in kasusahan sing kita niyo ini kaubatan amo masabot sing kita niyo in pangadjian ini. Tahib. Naam. Nabiya na sinagi in Allah subhanahu wa ta'ala din ha mga ipon niya kalalasahan niya. Pangasubo hinda siyo sila ini. Hinda siyo yung mga kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala din ha mga ipon niya na nagparman in Allah subhanahu wa ta'ala mga katawtay manghuran. Hinagi sinallahu subhanahu wa ta'ala inna Allah yuhibbul muhsinin. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allahu akbar. Kita niyo nagparman in Allah subhanahu wa ta'ala in siya bunal malasa pamanga sila tao marayaw. Pamanga sila nagmamarayaw. Masi malasa in Allah subhanahu wa ta'ala. Kanila. Na impagmarayaw mga katawtay manghuran. Ini sa lagu-lagu ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sa lagu-lagu ibadat mahinang tiranan ikasuok sing kita niyo sarta ikahasil sin paglasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yung pagmarayaw doon na ka. Pagkahi labi luba na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nagparman in Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nagparman in Allah subhanahu wa ta'ala in magtulong tiabang kita ni wahinang marayaw iban pagmabuga. Diakan sinsara sin agama Islam in magmarayaw kita niyo sibuk da apagkahinato manusia labi luba na pa Allahu subhanahu wa ta'ala wa qal iban haruwaing ayat wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Pagmarayaw kamu
Unnal tuod inallahu subhanahu wa ta'ala malasa siya pa mga tao nagmamarayaw. Na ampaing kalimat ihsan mga katawtay manghuran in pagmarayaw ma'khudun minal hasan. Yawa siya din ha kalimat hasan wa huwa kullu syai'in jamil. Inaingkatan parkala marayaw. Inaingkatan parkala marayaw amo na ini in pagbahasahon ihsan. Wa dinullah in agama sinallahu subhanahu wa ta'ala yakumu fi haqiqatihi. Tumindog siya doon ha, hakikat niya, pagmarayaw ka niya, alal ihsan. Alal ihsan, at tumindog doon ha pagmarayaw, di mo maparagbos, inagama sinallahu ta'ala, di lumingkat inagama sinallahu ta'ala, bang kita niyo di magmarayaw, asal-asal malingkat inagama sinallahu ta'ala, sumagawa maripaginhawabaran, sing kita niyo na di kakitaan, iligkat sinagama doon ka, to bang kita niyo di magmarayaw. Din hasabab yan, fahuwa, siya na imma ihsanu fi ibadatillah. Bang bukong pagmarayo ha pag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa imma ihsanu ma khalqihi atawakan. Pagmarayaw pa mga piyapanjari niya wa ilayhim. Pa mga piyapanjari sinallahu ta'ala. Kataan piyapanjari sinallahu ta'ala di akan magmarayaw. Sibu da pagkahi. Singkita niyo manusia. Pa mga binatang. Pa mga hayop. Pagkataan. Sambil paruwaing agama di akan daing kita niyo magmarayaw ha supaya mahinang tiranan inyato hikasud hikatayma nila sinagama Islam. Dan hasabab yang mga katawtay manghuran kiaulungan kamo sinallahu subhanahu wa ta'ala mataod din ha mga kadalil-dalilan halom sing Quran nang daaki inallahu subhanahu wa ta'ala paipon niya in subay magmarayaw. Ambok na din hayan nagparmanin Allah subhanahu wa ta'ala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nalturin Allah Ta'ala nang daaki, hakaadilan, iban sin ihsan, iban sin pagmarayaw. Na ininibo kun hisyo, bang hisyo na, innang daaki, katutan yubat malengkan, Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Harugaing ayat, kita anyo, parman sin Allah Ta'ala, wabil walidaini ihsan. Labi luba na, parwa maasing kita niyo, dia akan magmarayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, hakad tangan iban sin hinang dia akan na sinallahu ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Demikian mga katawtay manghuran pa mga sila tao marayaw nagmamarayaw dun hakin hawabaran nila labi luba na patuhan nila Rabbul Alamin na dun hayan aun dirihilan kanila sinallahu ta'ala sarayaw-rayaw amuin laung tahikan ukhara kanila amunain sahaya maaunin sahaya ha pamayhuan si mga sila nagmamarayaw wayroon katigidluman kakitaan doon kanila parman sinallahu subhanahu wa ta'ala lilladina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qataru wala zillah ulaika ashabul jannah. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala in nagbaita pamanga sila tao nagmarayaw pamanga sila tao nagmamarayaw awa ziyada ibandungangan pa sinallahu ta'ala wala yarhaqu wujuhum qatar wayruun kakitaan doon ha pamayhuan nila ing katigidluman iban kasisipugan wayruun masahaya im mga tao marayaw. Allahu akbar. Naguuyo marayaw im mga tao marayaw masahaya marayaw aturon nukun wayruun kakitaan din doon kanila ing katigidluman na pamayhuan nila na unuin janji kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala ulaika ashabul jannah. Ang sinallahu ta'ala pa mga sila tao nagmarayaw, ulaika ashabul jannah. Sila na yan, in mga manusia, in bubutangan nila adlaw mahuli, amo na in surga, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ruwayang ayat, mga katawtay manghuran, in ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha, subhanallah. Nabangkaw magmarayaw, in pagmarayaw mo yan, wayron hisyubang hisyuin, makahasil, makakawa ka niya ba't malingkan ikaw ra, ginhawa baranda. Nabang kau magmangi, wa in asatum falaha. In pagmangi tayo ni, wayron hisyuang hisyuin makahasil, makakawa ka niya, atawa intong bas hirihil ka niya, amurain, ginhawa baran nagmangi siya. Then hasabab yan abi-abi hunta kamu, in magmarayaw kita niyo, paginhawa baran, labi luba na patuhan na Rabbul Alamin. Then hasabab yan, in pagbahasahon ihsan, pagmarayaw, laong si mga sila kaulamaan, yakunu bainal abdi wa rabbihi nasabutana.
ina manjari siya maun aipun iban sinha antara sin ipun iban sin Tuhan ya Rabbul Alamin wa bainal abdi wa bainan nas demikian antara sin ipun papagkahi niya manusia dan hasabab yan sabuton sing kita niyo in alakat pagmarayaw pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na yung pagmarayaw sin ipun patuhan niya Rabbul Alamin panagpapanjari kanya ini bubutangan si mga sila kaulamaan wa huwa a'la maratibuddin wa huwa a'la maratibuddin insya din ha sa taas-taas darajat sin agama Islam in pagmarayaw wa qad fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ini ni kiabaita kialilay kiatarang na si Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithnya amuna in hadith kan Jibril alaihi salatu wassalam amuin hinduan sin Jibril in Nabi in mga kasahabatan sin pag-agama amuin di matong in Jibril alaihi salatu wassalam nang hindui pa mga manusia sin pag-agama amuna in naasubu in Nabi sallallahu alaihi wasallam mangunong pagbahasahon ihsan nalaong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Allahu akbar. Amo ini pagmarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo in sumbahon mo in Allah subhanahu wa ta'ala hakatunggal niya ka'annaka tarahu biya sa kaula-ula kikita mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Abang mo di kakitaan in Allah subhanahu wa ta'ala na ingata ini kau kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ini pagmarayaw sin ipon patuhan niya Rabbul Alamin. Amo ini insubay paawnon niya palsugpatan niya pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo in nagmamabuga siya kaingatan niya kikita siya sin Allah ta'ala. Amo yato mga katawtay manguran. Uno-uno na tibayhuan inangon sin ibadat hinangon niya kikita siya sin Allah ta'ala. Uno-uno na maksiat in mahinang niya kikita rasya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Naam. Na impagmarayaw pa mga manusia wal ihsanu ma'an nas. Pagmarayaw pa mga pagkahi sing kita niyo manusia. Na ini mga katawtay manghuran kaya ulungan kamo sinallahu ta'ala fa huwa badhun nafi ilayhim. Siya na impagmarayaw amo in dumihil kaw kamumpaatan dumihil kau kamumpaatan papagkahimo manusia atawakan uminang kau sinhinang amuin hikasanyang nila bang sila maglagi tabang kakausan na simbaran sin ikaw natabang haw na siya din ha kasigpitan mahinang kau palsababan hikasanyang simpagkahimo manusia mo na imbita si Nabi sallallahu alaihi wasallam al mu'min lil mu'min al-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Mga sila bariman. Bariman. Allah subhanahu wa ta'ala kalbunyan. Inkaunan nila yan biyahantang nagbabangun sin uno sin bay. Biya nagbabangun sin building kalbunyan. Yashuddu ba'duhum ba'da. Naksuway sila. In sila kiaunan nila magtabang tiabangi. Magtabang tiabangi. Bihat to inkaunan si mga sila bariman. Namo yan impagmarayaw papagkahinato manusia immakarihil kau kamumpaatan kasanyangan kanila. Na din hasabab yung mga katawtay manghuran abi-abihon takamo in magmarayaw kita niyo papagkahinato manusia. Akatan piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pa mga binatang, pa mga kahayop-hayupan, uno-uno na insuwayra kita niyo magmarayaw kanila. Dan hasabam yan, riwayat din kan Tabari bisanadin Hasan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma hadith din kan Abdullah bin Umar keridaan sila dua sin Allah subhanahu wa ta'ala. In anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aun hambok usog unnal tuod di matong pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal ya Rasulullah long sin usogin ya kaulong nga sin Allah ta'ala ayun nasi ahabbu ilallah. Uno laong niya, ayun nasi ahabbu ilallah. Uno lo nga din ha mga jumlahan tumpukan si mga manusia amuin. Kalalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan laong nga wa ayul a'mali ahabbu ilallah. Atawakan uno lo nga hinang
mga hinang kakahinang amuin kaiibugan karidaan kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Unuin jawab, unuin sambung si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbun nasi ilallah. Amuin mga manusia labi kalalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala anfa'ahum linnas. Amuin mga manusia makarihil kamumpaatan, makarihil karayawan, makarihil kasanyangan apagkahin nila manusia. Amo yan mga katautay manghuran impanagnaan dahil ha mga jumlahan si mga sila manusia kalalasahan sinallahu ta'ala. Mawaya kita niyo makadawhat sin paglasa sin Allah, magmarayaw kita niyo doon hagin hawabaran labi luba na patuhan Rabbul Alamin. Naam. Inhikaruan niya dahil ha mga jumlahan tumpukan si mga sila manusia amuin kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Allahu Akbar. Kitaan niyo mga katautay manghuran. Inallahu subhanahu wa ta'ala masih malasa pa mga sila tao nagtatawbat pa Allahu ta'ala iban sutsi malano. Wayroon din katutan yung hindi magkasa, hindi magkahinang dusa, hindi malaong. Na insarayaw-rayaw, si magkahinang, si mga damikyan niyaon, in magtawbat, mag-us-us pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inallahu ta'ala di siya masumo, ang mga manusia magkasa malaong, magkahinang dusa, in madaran siya mangayo, kaampunan, tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na din hasabab yan mga katautay manghuran, in hukuman, sin pagpangayo, sin taubat, harusa na hinang sin kita niyo, sibu dah, masibi, iban sin dakula, laong sin mga kaulaman at taubatu wajibatun min kulli dambin. Inaim pagtaubat, in siya ini wajib pakataan, dusa na hinang sin kita niyo. Sibu dah maksiat, sin ipon pa ipon, labi luba na maksiat, niya pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, bang ingkiaunan si maksiat yan, fa in kanatil maksiyah. Bang ingkiaunan si maksiat yan, bainal abdi wa bainallah, antara sin ipon, iban sin Tuhan ni Rabbul Alamin, la tata'allaku bihaqqi adami, wala siya, tinawayroon, guwa dituin, parsugpatan, sin tao, amoy pagkahin niya manusia, na din hasabab yan. Bang kau mabaya, kalasahan sin Allah ta'ala, taima, impagtaubat mo, falaha salasatu syurut. Nasubay, mara niya into surut. Subay mara into condition. Amo in surut ini. Abang di, nga di dah kita lasahon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hangkan kita unsing kita ni mga katautay manghuran, pamanga sila, pagbiat to katan. Okay, biat to. Inshallah kata. Okay. Biat to. Atin na subay mara in laong ta in surut supaya makadawat kita niyo sin paglasa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga sila nagtatawbat pa Allah panagnaan in surut hinangon sing kita niyo amo na laong sim mga sila kaulamaan ay yukli'a anil maksiyah. Amo na in suway tuod siya mig igon niya mig tuod siya hinang maksiyat yaon. Nah, mamuyat to impanagnaan. Inhikarwa niya ay yandama ala fi'liha. Ay yandama ala fi'liha. Atin niya, in pagsusunan. Pagsusunan sing kita niyo, in hinang yaon. Pagsusunan niya in hinang sin hinang maksiat yaon. Pagsusunan niya, hindi niya na hinangon magbalik. Mamuyat to in hikarwa. In hikato niya, wathalis, ay ya'zima an la ya'uda ilayha abadan. In suway tuod siya uno, hindi na siya magbalik. Hindi niya balikan in hinang maksiat yaon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yato in surut, mara. Nabangta ini, mara, maparagbos into surut ini, wayroon pag-isarua mga katautay manghuran, lasahon kita niyo sin Allah ta'ala. Biya sinagi, in kita niyo katan magkasa, magkahinang dusa, maro, maadlaw, sumagawa, bangkitan yung mga yung kaampunan, sarta iparagbusing kita nyo into surut, biyay si mga sila kaulamaan, na makasud kita nyo haayat sinallahu ta'ala, innallaha yuhibbut tawabin, bunal to din Allah ta'ala, masih siya malasa,
pa mga tao nagtataubat kaniya. Na biya di inisab inhantang in manusya nakarusa papagkahin niya manusya. Na in manusya nakarusa papagkahin niya manusya maakad dain tu surut nasabot sing kita sumagawa gyanapan si mga sila kaibanan ulama hambok surut. Tinaupat surut insuway maparagbos si manusya nakarusa nakahinang kasaan papagkahin niya manusya hasupaya siya matarbilang din ha mga kiaulungan kialasahan sintuhan niya Rabbul Alamin. Na inhi kaupat surut suway maparagbos si mga sila nakarusa papagkahin nila manusya amo na insuway siya mangayo kaampunan anarusan niya. Suway siya nangayo mangayo kaampunan. Bang siya nakakapangalta, suway hibalik niya ing kapatut. Bang siya nakarusa, nakaanyaya, suway ra siya mangayo kaampunan hibalik niya in kapatut. Amo yadto. Nabang yadto mahinang niya na ikaw na in sa jakpat manusya in in data sinallahu subhanahu wa ta'ala hikalamud kaw ayat niya innallaha yuhibbut tawabin. At niya masih malasa inallahu ta'ala pa mga sila tao nagtatawbat kaniya wal mutatahirin. Iban si mga manusya amuin sutsi malano. Amo yan mga katawtay manghuran karena inagamasing kita niyo malingkat mataod din ha mga kadalil-dalilan biyayta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ampa, in kadalil-dalilan, nasabot din ha Quran, iban ha sunna iban, yag mo pakatan si mga sila kaulamaan in pagtaubat ujub in siya uno, wajib tud kita niyo magpangayo, taubat kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala pakatan, manusya amuin karusahan, sing kita niyo hangkan nagparmanin Allah ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya kamu mga beriman, ha? Tubu ilallahi jami'an. Pagtaubat kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun murah-murahan in kamu magparuntungan. Damikyan wa qala ta'ala laung sinallahu ta'ala istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Pangayo kamu kaampunan mahuli magbalik kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mataud din ha mga kadalil-dalilan ya nasinagi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya kamu mga beriman artinya pagtaubat kamu pa Allah taala magbalik kaniya sin pagtaubat di na isaban. Amo yadto mga katawtay manghuran in dalil din ha Quran na diakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Adin hasabab yan nagbayta ray sabin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis din kan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diungog kulong na junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul laung niya wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marratan rawahu Bukhari. Kitaan niyo ingkaunan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. In Nabi asal matarang madaran na to kiarurungan. Din naman pamuhadara pa mga kaguruhan. In Nabi sallallahu alaihi wasallam asal. Yampun na impardosahan niya kauna iwan sinaulihan. Sumagawa kitaan yung mga katawtay manghuraning kiaunan niya. In kiaunan niya madaran na siya mga yung kaampunan pa Allah Ta'ala. Sakali kita pa hindi angkan ay kita magmaikot. Hindi in magmaikot kita mga yung pa Allah Subhanahu wa Ta'ala kaampunan. In kita niyo ni magkasa, magkalawong. Nasuway na kita madaran mga yung kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, magpangayon siya kaampunan pa Allah ta'ala magbalik siya kanya, fil yawm hangka adlaw, akthar min 70 marrah. Tinalabib dahin ha kapituan pagbalik-balikan niya, magpangayo siya kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. In hasabab yan, bang mahinang, sing kita niyo, in madaran nato, pagpangayuan kaampunan impardosahan na hinang singkitan niyo sibo da masibi iwan sindakula nawayron pag isarwa matar bilang kita niyo haparman sin Allah Ta'ala biya na sinagi innallaha yuhibbut tawabin inallahu Ta'ala malasa pa mga tao magtataubat. Amo yadto mga katawtay manghuran hikaruhi kato pa mga mutatahirin
mga sutsi malano pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Malano din ha maksiat, malano din ha jingki, malano din ha igil, ha uno-uno na. Din ha mga tibayhuan, malano din ha pagsakuto, malano din ha hinang bidaa na inyan, na kaya mahinang parsababan, amuin kalasahan kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ika maupat niya. Uno din ha mga tumpukan pa si mga manusya amuin, matarbilang kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nagparmanin Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbul muttaqin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Innallahu subhanahu wa ta'ala, mga katawtay manghuran, malasa siya, pa mga tao nagmamabuga kaniya. Mga tao, yan hapangatayan nila inallahu ta'ala in pagmabuga. Sibu dah hakatampalan, hakatapukan, nagmamabuga sila pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na din hasabab yan, sabuton sing kita niyo, bang ingkiaunan na to pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, naingaton sing kita niyo mga katawtay manghuran, aun din ha mga bunga niya, aun din ha mga tungbas dihilon, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Di ta na mata kita kipakataan, amuin mga tungbas, dihil sinallahu ta'ala din, di pa hadun niya, labi luwa na adlaw mahuli, sumambot kita hambog parwa patu paupat, biidnillah, insyaallah ta'ala, naam. Panagnaan niya bang kiaunan si mga manusya, nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Anna taqiya, huwa akramun nas. In mga manusya amuin, nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, na dihilan sila kamulihan sinallahu ta'ala. In sila uno akramun nas, sarayaw-rayaw manusya. Sarayaw-rayaw manusya pahadarat sinallahu ta'ala indallahi azza wa jal. Karena mayta, nagparmanin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun hisyo bang hisyo na imulya pahadarat niya. Bukun mga sila barkanan, mga kawasahan, atawa hisyo-hisyo na. Hindi. Bukun atawakan mga Arab, mga bangsa Arab, bukun. Sa diayta sinallahu subhanahu wa ta'ala in mulya, in sa mulya manusya pahadarat niya, amo na mga sila nagmababuga kanya. Wayron farq way pagbidaan. Sibo dahi itom himaputi, himasibi, himalago, di Arab atawakan bukon, sibo. Nabangin kiaunan mo magmabuga pa Allah ta'ala, ikaw in labi mulya pahadarat sinallahu ta'ala. Karena nagparmanin Allah, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum innallaha alimun khabir. Allahu akbar. Kitaan yung mga katawtay manguan, tiyawag sinallahu subhanahu wa ta'ala in mga manusya, inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Bunal tuon lang sinallahu ta'ala, in kami nagpapanjari kaniyo, din ha, pihak kausuhan iban pihak kababaihan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya panjari sinallahu ta'ala in uno, in duhaing bidda-bidda mga kabail, mga tribo, mga bangsa. Bangsa Arab, bangsa Maranao, Iyakan, Maguindanao, uno-uno na. Din ha mga tribo atawakan bangsa, na wayroon duhaing maksud mga katawtay manghuran. Lita'arafu, asupaya magkila-kilahi, maaunin, pagsaumbibi, sing kita niyo, mahuli, biyayta sinallah. Inna akramakum indallah, sabun-nabun natun imulya. Kaniyo, pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala, uno, isiyo, atqakum, mga manusya, aun kabuga, manusya atqakum, in atqakum, atina mga manusya amuin, nagmababuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga manusya, yaun in kabuga nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sila yan, in kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan imbunga panagnaan. Dihilan ko kamulyahan sinallahu ta'ala. Inhikaruan niya mga katawtay manghuran. Sabab simpag mabuga sing kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahasil sin pakaniya sulakan din katutan niyo impagtawagon uno, taysirul umur. Amo in lumuhay ing kataan pakaradyaan sing kita niyo. Pakaradyaan pagdunya, labi luba na pakaradyaan na daw hasusungon sing kita niyo.
Karena nagbaitain Allah subhanahu wa ta'ala haparman niya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Isiyo-siyulong nga in nagmababuga pa Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al lahu makhraja. Ingkatan pakarajaan parkala niya dan di hadunya inuno lumuhay. Lumuhay in parkala niya. Siwu da hadunya adlaw hasusungon niya lumuhay paluhayon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ikamato niya. Den ha mga karayawan, simpag mabuga sing kita niyo mga katawtay manghuran, amo na impagtawagon kabulul a'malis salihah. At tataymaun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inuno, inhinang sing kita niyo marayaw. Bang pasar taon na to, ahinang na to marayaw, sibu da, masibi, malago, manahot, maaslag, pasar taon na to impag mabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, na inyan taymaun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Taymaun niya, way pag-isarwa, taymaun sinallahu ta'ala, inna mayatakabbalallahu minal muttaqin. Inaamurain din ha mga, taymaun sinallahu ta'ala hinang, amurain mga sila nagmamabuga pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Naam. Sumabot kita kahinapusan niya. Amo na inuno. Amo na din ha mga bunga, simpag mabuga pa Allahu ta'ala. Mahasil sing kita no in rizq, in ni'mat, in riziki sinallahu ta'ala, iban sin barakat. Inya papagbarakatun, sinallahu subhanahu wa ta'ala mga katawtay mangoranin. Uno-uno na, aun kato. Uno-uno na aun kau, riziki ni'mat, din di hadunya, papagbarakatun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Paluhayon niya yan. Na nagparmanin Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakat minas samai wal ard. Allahu akbar. Bangsadya in kaunan sin kita niyo mga kauman pakauman hula pahula mga manusia kataan in kaunan nato uno magbabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ina nagiiman hakatunggal niya. Namarat saya hakatunggal sinallahu subhanahu wa ta'ala la fatahna alaihim barakat. Allahu akbar. La fatahna alaihim barakat. Ang mga sila manusia, kimakahagad hakatunggal sinallahu ta'ala, sarta nagmabuga kanya, la fatahna alaihim barakat. Ukabun tuod sinallahu ta'ala tanto, ukabun niya. In barakat, din hauno, din ha langit, iban sin, lupa. Allah. Panaugan sinallahu ta'ala barakat. Din ha langit, iban sin lupa in barakat. Yan, hangkan, mga katawtay manghuran. Magbabuga kita niyo, pa Allah subhanahu wa ta'ala, maukabdain lawang sinuno-uno na riziki din Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan, mga katawtay manguranin din ha mga karayawan simpag mabuga pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mahuli, inda siyo pa, indain ha mga kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan lamod na kita niyo. Ha? Yato na kita niyo din ha mga nasabot na to yato, mura-murahan. Na supaya mahasil sing kita no impag-lasa sinallahu ta'ala. Na hinda siyo pa. Hindi ha mga kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nga amo na yung mga manusia parman sinallahu ta'ala. Inna allaha yuhibbul muqsitin. Inna allaha yuhibbul muqsitin. Inna Allah ta'ala. Inna azza wa jalla. Inna Allah subhanahu wa ta'ala. Malasa siya pa mga muqsitin. Na isiyo yung mga muqsitin. Na imuqsitin mga katawtay manghuran. In kalimat kisto, in makna niya amo na in kaadilan, pagpaadil, in kisto. Bang muksitun atau muksitin, sila yan mga tao nagpapaadil. Mga tao, maingat magpaadil hahukuman, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Magpaadil, ahali kalwalga nila, papagkahin nila manusia, pakatan, maingat siya magpaadil. Mutang, bubutangan niya insara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Naampa in qasit sila na yan yung mga manusia amuin mag-anyaya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di maingat magpabutang sing kaadilan. Di maingat magpabutang sin syara sinallahu ta'ala kaadilan paginhawabaran pamanusia labi luba na patuhan nila Rabbul Alamin. Angkan pamanga sila manusia wayroon kaadilan nila wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Ono imbutangan nila amo na inapinar ka jahannam.
narka sinallahu subhanahu wa ta'ala, imbutangan pa mga sila di maingat magpaadil, magpabutang simbutangan sara, atulan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mahuli mga katawte manghuran. Pa mga sila manusia, maingat magpaadil, maingat magpaadil hagin hawabaran, magpaadil pagkataan, nabiyita si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung mga manusia yan hadith sahih, din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, innal muqsitina indallah, lang sinabi, innal muqsitina indallahi ala manabira min nurin an yaminir rahmani azza wa jal wa kilta yadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Allahu akbar. Kitaan niyo hadith ini mga katawtay manghuran, biyaita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in mga sila tao maingat magpaadil, mabuntol in syara nila, magpaadil, maingat sila magpaadil, magpaaon kaadilan, na hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw mahuli, aun sila manabir, aun sila bubutangan, aun sila makan al-ghaliya, aun sila bubutangan pahadarat sin Allah ta'ala, sarta imbubutangan nila ito, ililingkuran nila ito min nur. Piapan nyari sin Allah ta'ala dain hauno, dain haasaya. Mahuli, hauno pa sila butangon sin Allah ta'ala, butangon na sila hataas-taas darajat bubutangan, sa butangon pa sila sin Allah ta'ala, harap pa tu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Butangon sila harap pa tu sin Allah subhanahu wa ta'ala, pa mga tao, pa mga ngakura, pa mga manusia, pakatan, amuin maingat magpaadil, pagin hawabaran nila, na in sila yan, lagguon sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw mahuli. Niya, ang bubutangan nila, sarta ibutang sila hatu, sinallahu subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala alam. Naam. Tayo ba mo yato mga katawte manghuran, kaya ulungan kamo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mahuli, hinda siyo pa. Indin ha mga tarbilang, kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Lamod na ba kita niyo ba mga tao marayaw? Pa mga tao mga ngayo kaampunan? Pa mga tao malano? Pa mga tao maingat magpaon kaadilan, na mura-murahan ilamod kita niyo sinallahu ta'ala. Nabang wayroon pa kita niyo din ha mga nasabot yato, ando, pagmuhot-muhutan, sing kita ni matarbilang din ha mga sila yato. Na, tayo, din ha mga kiaulungan pa sinallahu ta'ala, amo na imbita sinallahu ta'ala, wallahu yuhibbus sabirin. Inallahu subhanahu wa ta'ala, malasa siya pa mga tao nagsasabar. In pangasubo, in kahalan sing kita niyo bihaon, bilang baha din ang mga pagsabar. Naam. Tarbilang din ang mga pagsabar. In pagtangka sing kita niyo, may naat pamahapon, pa iftar, pabuka, pagurubi syams. Ini bilang sa din ang mga pagsabar sing kita niyo. Karena nagsasabar kita niyo, mahunit sa in magpuasa, in timatangka kau, di kau minum, di kau kumaon. In aniban mo, in mga hiyalal na kay mo sinallahu ta'ala, aniban mo siya, nabiya din na inhiyaram kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na inini bilang siya din ang mga pagsasabar, nabanggitan niyo magsabar, at iyakan sinallahu ta'ala, uno-uno na, din ang mga tibayhuan niya, na inyan mga katawtay manghuran, nalasahon kita niyo sinallahu ta'ala. Harbilang din ang mga kiaulungan, kiaridaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mahuli niya, hinda siyo pa. Hinda siyo pa indin ha mga tarbilang kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nagparma ninallahu subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allahu akbar. Nagparman inallahu subhanahu wa ta'ala. Iniapamungan ang Muhammad bang ingkiaunan nila malasa pa Allahum ta'ala fattabi'uni. Nasubay sila magad. Subay sila magad pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Nalasahon sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga manusia masih malasa pa Allah para Rasul sallallahu alaihi wasallam, miya magad hasun na sin Nabi, miya magad haatulan sin Nabi, miya magad hasyara, piyasawa, piya mahalayak, biyaita, piyatarang sin Nabi
sallallahu alaihi wasallam na insilayan kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uno-uno na din ha mga sara manara nahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam in kita niyo piaragbos na to yang gautaan na to hauno kakausan sing kita niyo na inyan terbilang din ha mga kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mahuli niya mga katawtay manghuran. Inda siyo pa. Hindi ha mga kiaulungan kalasahan sinallah. Lamod din di nagparmanin Allah ta'ala ang mga sila uno. Inna allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Ang mga sila manusia miya magat nagparang sabil. Mga manusia nagdepensin agama Islam. Mga manusia nagjihad aran sinallahu subhanahu wa ta'ala na sila yan bilang din ha mga kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na yung mga nasabot tayat to mga katawtay manghuran. Inyat to din hakabdangan sinallahu ta'ala. Fahada nabaun sadikum min kalamillah. Ininisuy-suy din Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun ini inagbayta inasabot tayat to inakid-kid amo hindi rongog sing kita niyo. Bukun sumagawa inagbaytayat to Allah subhanahu wa ta'ala. Amo nagpapanjari kay mo, nagpapanjari ka, kung nagpapanjari singkatan, katiling kalalam. Na mahuli, mapatot na tuyat to, bugbugan, mapatot na tuyat to, kahakaron. Karna inkabdangan sinallahu ta'ala, halam sing Quran bunnal. Matutuod, bunnal. Wayroon lamod puting, wayroon lamod uno-uno na pag-anyaya, bunnal katan. Na biyayta sinallahu ta'ala, anna haula, bunnal tuod. In mga silayat to nasabot tayat to minal mahbubin. In silayat to din ha mga kialalasahan sinallahu ta'ala li rabbina azza wa jal. Na din hasabab yung mga katawtay manghuran. Nabang kita mabaya mahasil. In paglasa sinallahu subhanahu wa ta'ala muhot-muhoton sing kita niyo matarbilang din ha mga manusia nasabot yato. Nahangkan laong si mga sila kaulamaan. In mga manusia kilalasahan sinallahu ta'ala hazu amrain. Atin yan na dawhat nila in dua parkala adraku biha hubballah azza wa jal. In paglasa sinallahu ta'ala kanila na impanagnaan parkala amo in nahasil nila annahum bunnal to din mga sila manusia yato. In mga manusia yato amalu a'malan yuhibbuha Allah. Iminang sadya sila sinhinang ikala sa kanila sinallahu ta'ala. Biya na sin uno, biya na sin magmarayaw ka o. Paginhawabaran mo, papagkahi mo mano siya pakataan, lasahon ko sinallahu ta'ala. Biya na sin uno, biya na sin madaran ka o magtaubat, mga yung kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban, amo maingat ka o magtaubat ha pagkahi mo mano siya. Khudil afwa wa'mur bil urf. Lang sinallahu ta'ala paaunain kaampunan iban mang daaki kaw pahinang marayaw. Amuyat to mga katawtay manguran. Iminang sila fallahu yuhibbul ihsan. Inallahu ta'ala malasa si ihsan nagmarayaw kita. Wa yuhibbut tahara inallahu ta'ala malasa si hasutsi nagsutsi kita maglano-lano kita dahinay nang maksiat pa Allah ta'ala. Wa yuhibbut taubah, wa yuhibbut taqwa. Inallahu ta'ala malas sa taubat pa mga nagmamabuga kaniya. Wa yuhibbut tawakkul. Iban inallahu ta'ala malas sa pa mga tao nagtatawakkal kaniya. Wa yuhibbul qist. Iban inallahu ta'ala malas sa pa mga tao maingat magpaadil. Wa yuhibbul qisto. Tina maingat magpaadil. Wa huwa yuhibbus sabar. Damikyan inallahu ta'ala malas sa sabar. Wa yuhibbut tiba'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Iban malasa siapa mga miyagad hanabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian wa yuhibbul jihad. Demikian malasa siya hajad. Falamma ataw na atatkala na hinang sing kita ni mga nasabot nato a'malan mahbubatan lillahi azza wa jal. Inhinang yato mahasil na tutudin paglasa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Naam. Inhikarwan niya amo innahasil sim mga sila kialasahan sinallahu ta'ala annahum tahallaw bitilkal a'mal fakanu qa'imina biha ala wajhil atam hatta saru sambil mahinang sila uno mansubina ilaiha atinya nasabun kanila sambil hinasab kanila yatto atinya awnin ha mga manusia iparagbus nila tuod atinya himinang tuod sila
inhinang yato iparagbos nila paghinawabaran nila. At tinahipapakita nila in sila tao yato. Amo in tao si mga nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala kalasahan na din hasabab yan nasabon kanila. Asabab sin hinang nila. Asabab sin pagsabar mo, lasahon ko sin Allah ta'ala, tarbilang ko din ha mga sabirin. Asabab sin pagmarayaw mo, na bilangon ko sin Allah ta'ala din ha mga tao marayaw. Asabab sin pagtawakkal mo pa Allah ta'ala na bilangon ko sin Allah ta'ala din ha mga tao magtatawakkal kanya. Na din hasabab yan mataod pa din ha mga yat tulong ta sa sabutan sing kita niyo sumagawa namiabot na pa waktu niya. Amiabot na pa waktu niya. At din hasabab yan mga katawtay manghuran abi-abihon takamo in magmatuyo kita niyo among in matarbilang in ginhawa baran sing kita niyo among in din ha mga nasabot yat to. Allahumma ja'alna mimman tuhibbuhu, Allahumma ja'alna mimman tuhibbuhu, Allahumma ja'alna mimman tuhibbuhu. Pangayoon sing kita niyo imatarbilang kita niyo din ha mga kalasahan sin Allah ta'ala mahuli mamaid kami halapal kasila sa kanyong kataan. Nabangaon din ha mga kabtangan sing kami wala imam wala kimugdaan na inyat to din ha kalam masimpang hati sin kami. Nabangaon din ha mga kabtangan namo kimugdan na inyat to din ha taupik sin Allah subhanahu wa ta'ala mahuli mamaid halapal kasila sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.